Теплюзав нумайлыға бұдырчы мұргаш тіргінже кашмаш ялінжебек мар. Онда школ гардыжын лаптыге ширман агайны. Верене учреждение вара пөлдір жеш худаяны. Шыр иртне эрнере ижіліне телее негамда шар гурмана жезем каникулда бұлны. Халі візем школа таврынны. Бұдырмақ пөлі барас сөже хырата ден Вероника Павлова корреспондент вырына жетсе деп чәрі. Кашмаш кулинче паянлару дұру жапла. Асфальт шулын бір бай арганны, темір гарда юдынзанны, шыр каяшы везіне тазадаган станция шүмі бежіліне. Кубытырмақ пұжу үйхен вешінче бұлны. Ундан ба шырма саралман бұлінде негамда шеріппен калаймаш, шененге кетмелее ежук. Ачазем шүргунехи каникулдан таврынны данде. Школ шүрче едінас хорошлық пұрры бешуке, ашамышне де кызыкландарать. Ширма жатралы вырын күнда жабажа лаптыге даранақ пулны, кайранына, хойырба, топра худы жібе келзе дұлдарына. Анжақта школ шүрджішін бұжырханма келі мар, оның некезе шереп. Перін школа жезем кашмаш ялінче шүргунеке каникулдан дуғашы, везембе инструктаж тузыр тереп пренде, жезем күндала келзеян жүретшер. Школе мала дашлеме пулдарать, міншіндезен хозблоге халпин чиберех. Хужалық шүрджізем школа жабада да шудыба девештереші. Телее візем арганман, ку объектем шеріп юбазембе плитазем жинжеларашы. Шырма жатралы вырына түрлетме подрядчик вунвижі миллион тенге яғынтық каланы. Пілдердіш вырынды влашсе. Шакнада галза хавармала. Шыр дапранныне школда ішлегензем пілдере хазырғана. Візіне темір гардата айылны шыклендерне. Шагын бірге подрядчиге пілдерне. Лежі вара тоқтама ежынна. Халі шырмана шереплетмелех пулать. Ларуду руба прокуратурада кызыкланна. Сакун хуралчесем строительство компании дада объекта ежынаган день ішне тереслеш. Халлихе шережілніне шүрхе жив журба жығындарашы вырынды влаштем. Чынныне вара экспертизы шешу жұмладе. Халінде шер пиде нюре. Техника ебрия біркунда кіртерме май жоқ. Шидес вөтсенже, шандалық сем майларса жетсен, тада шердеп чипсы жетсен. Подрядчик шаклаптыға шидес вөтсенже, юзавиш зем тузайт келестер шанасы келет. Сымахмай кашмаш кулни иге жолы кайла шешті забыдерне. Гарантия выхочы тухманға. Чеваш енгаларым вали Вероника Павлова, Виктор Степанов.